Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Takasam, patakam. Aguray, Achip. Nagsikmat-mat. Naka-flashlight ka lang ako, dang. Dito'y pa, Chip. Kani, adu ti bunga ti sili dito'y abanda. Puro sa mami na. Makadlaw samot ni Nana Tuyang. Saan? Sige gitay. Agpuros kan. Puro sa mami na. Lakwan kay ti arak warog, tas si Chip tanod. Agyaman na, kagawad. Angam na di mo ibagbagakan ni Kapitan Sigurado nga ung tanak day dyan numamuan na. Tabawal taglako iti arak kita. Diyak ibagbaga. Sino ti kadwam nga ginaw? Siyempre, dagiti tanod ka. Ilang mangyulaang Di mo ipagpakita tapno saan maamuan ni Kapitan. Wan kagawad. Da kami paiti ko nam. Nalaing kami ngaglemang. Maturog kan adagaws. Rabi jacket maturugan. Ay, ingka pa'y matkitaan dagiti tanod mo. No talaga mo't lang agrun-rundada. Ay na, agron-ron dada. Dandag mo na ya. Ay, di ka pa'y ngamin rumar no kastoy arabi Adamot ni Kwarog akaanak ka. Agtalagkalatan ka ni Kwarog. Kaanak ka ngayon. Nagagit na dyan. Isong around, apinilik kas chip tanaw. Tagtalakak. Kain amok adinak ibabain. Nay, nabartakan samot taon, Chip. Da kayo atin na bartay. Nay, naibusan ti pulutan tayo Naibusan na, Chip. Katno si Katin ang ibos. Bitin jay pulutan. Kasano? Nagbasit mo jet inilaw mo ang manok mo. Agkukutal pa'y. Kakaiso naman ako day jay. Kasta ka day. Indon maminsan. Sikanto mo ti agtiliw iti pulutanin tayo Apay asyak ngay. Jay takala manok titiliw ang mapulutanin tayo. Uy ma, tatlo Sige. na. Day talaga yam. Ang tatarakil mo ang manok. Awan. Sa dino ay ngarot ti pangalam. Kung nagpasok. Naglaka. Iti ngay pagpurpurusan ta iti sili. Ha? Marikwanan, adaman damagan. Anya day tamari tuyang. Kasla seryoso ka Mahilig ka kadi iti silay. Diyak kaya tinagasang amakan. Tila damdamagam. Madlaw ko nga men nga dagal alay ti bunga ti silay. Kahit siyak ti pabasulam. Nadayan baga. Sana gaputag karubat siya kun ti pabasulam. Sino ngay nga raw ti agal ala? Ado di ti mahilig nga agsilay. Ay, imbag ata saan da pa'y atakawon dagiti manukaw. Ibagbagakon kan kamaray. Mahilig ak nga agsiday ti karne ti manok. Ngam di nakpabasulan no anda manok mo mapukaw. Ay, awampay umay gumatang no kastoy nga aldaw. Ay, sapay sa anak mo't ngarod nga umay gumatang. Umayak la kumamakiin ni storya. Ay, imbaglakit din Tarinabi nga umay gumatang dakwarog iti arak ni Titersinak. Anya? Ay, sos. Nailawang kumutin nga imbaga. No kasta. Rinabi nga agin inom dakwarog kan dagiti tanod na. Ay, saan? Saan na? Ay, nas ka na mamuan da ito nienteng. Di mo maipagbagan Please, di mo ibagbaga dito ti pagkatkatangan da. Ay, Ay, anya ngay mat, ti ginatang ni Marito yan. Saan ngay may gimatang? May naklapi na basol.
Anya, Pababasulan na kidin ang nagtakaw iti bunga ti Silina. na, sika, Maray, nagtakaw? Wan ka now. Ang imbaga ka, adi nakpabasulan, ta sa anak mo't ama nagsilay. Makitam di magmagnakawitan. Wan, Chip. Nalukmag Ne. Simrak iti paraangan ni Nanatuyang. Manok ni Nana Tuyang dayta. Ay, sumatlagayam Hindi pa ilapal-paliwak dayta manok. Ne. Kaya't mun samot apulutanan Chip. Tiliwam tayo surveillance ko dayta. Anya? Sige. Nungay makitanak ni Nanatuyang. Isu nga ruda suruan ka. Kasano nga rod ti aramidak ngay? Naglaka. Palsiita ma. Ha? Ingka na lang ti palsiit mo. Tainton rumwar di ta paraangan da. Palsiita mo. Anya tang angutom kap? Kasla da mapulpulpugan a manok pala. Ay, anda siguro agsida iti manok akaaruba. Uwan nga raw. Ay, kap, magawid aksapay Ay, agure ka pala. Apay kap, agron-ron da kay mitlang kadakwarag iti rinabi ay. Ay, uwan kap. Sigurado ka? Uwan kap. Sige, mamati akon. Bala, agawid kan. Aw, napartin di pulutan tayo aman aw. Ay, sos. Naluton Chip. Aginom tayo nga rutan. Sige, tayo nakayaban dagiti kagadwata. Katuwa na. Ang Chip, saan nga taam-amuan ni Kapitan nga agin inom tayo? Saan? Ni ngay Nanatuyang. Amangan mo't numamuan na amanok na ti pinarti tayo. Saan? Napay ay madanagan ka nga main. Sakti makamaw. Enteng, apay asaan ka amatagtagaray? Nateng manen tinakitak alot-lotun. Ket, anya nga rod ngay. Di nakpay pagsidaan mo't iti naimas. Kas kuma iti anya. Magparti ka mo't iti manok Ay, tarakon ko dagi jay. Amo? Di kamot ngamin agtaraken iti manok. Ada ka nga rod nagtarakan. Nayan. Sige. Ingka nga rod mangtiliw iti manok. Tamapanak gumatang iti Ricardo. Di talaga yam. Mangtokmak adagos iti manok. Ay na! Makasida kami matlangan kan ni Enteng iti manok marikwanang. Ay ka, nasaya at amaray. Iso nga umayak gumatang iti Ricardo. Sige, kompleto akiti Ricardo. Asinaw, ginangag kong agsida iti manok. Da kami kan ni Enteng, maritoyang. Ay kat, mabalin ka ding agpadigukan tumat maribanang. Naa, daytan sa matanjay manok ko mapukpukaw. Anya? Ay, di nakpadpadiguanan mare, si Danyon tulatan. Ay papabasulan nakaday, maritoyang. Ibagbagak laeng amapukpukaw di manok ko, maray. Imbagak ay asikatin na ngala. Tarakan ko ang manok jay si daan meh, maritoyang. Saan kami anang tilew iti manok, ijay arubayan mo. Kahit napanan nga rod ngay di may sa akawitan kaw. Tapno awanan tiriray, paimbestigaran tayo day tabanag. Wen? Ay, narigat ti kastoy ang mapapabason. Kapitan, masapula paimbestigaram ti panang pagpabasol ni Marituyang kada kamay. Ewan nga rod ka now. Pinabasol na kidi na nagala iti bungat sili na. Idi lakalman, pinabasol naman ni Maribanang. Inala na kano ti manok na. Ada ka di suspitsam nga galala ka da kita maray. Adda, Kapitan. Ibagam, tani awanan ti oras ko nga panunod. Kat imbagak mo't nga imbestigaram. Ay, ibagam nga rod no asino ti suspitsam. Tapno jak mapanag. Dakwaraw, Anya? kadwa na dagiti tanod na. Kasano anay bagam deta? Eh, Pwede ka sumungbat. kwa nga men, Kapitan. Anya akwa.
Kanayon da nga umay gumatang dito'y tersenak. Isumot lagayam ah. Panagkunak. Isuda mo't laang tinagala iti manok ni Marituyang. Laklakwa mo gayam ida iti ara kagawan. Awam mo nga ron paglakwak. Iso nga aglakwak mo ta iti arak. Pagasukan nyo man ang tiagong kinlapayagon. Relax, Kapitan. Anya, siyak manan ti sumrat kita paraangan ni Nana Tuyang. Katuan Anya nga iti aramidam. urayin ka dito yung ruwar. Plasletan ka. Yung ka na. Basta laglagi pamjembaga ka. Puro sam amin na bunga jay sili ni Nana Tuyang. Tapno at pagsili tayo no agiinom tayo manang. Siyak lang arudan tinang tiliw iti manok a pinulutan tayo idi. Kay, nasiglat ka nga raw. Katno nga'y makariing ni Nana Tuyang. Saan? Yung gagit na Ay unay kat daytoy nga asaw, tasan asumar ng agtaon. Ay sus, addan samot agpay so tao ijerwa. Agoray man ta sumiripak di tatawa. Hadang agpay saw. Ay agoray ka man tarumwara. Daras mo ti agpuraos. Tanay, agtataulin ti aso ni Nana Tuyang. Jeep, umayak on. Da kayo gayam tiyag porporos iti bunga ti silay. Oh my God, Darasam, tumaraytan. Taray! Kwaraog! Ang subli ka di taoy! Darasam! Nabanugak on, Jeep. Ikarigata ma! Saan ako na makataray? Darasam! Kumamkamat sa niya Nana Tuyang. Hindi ka matanakan. Saan na tama kamatan ta bakit dahitan? No saan nga ron ako mangpamat? Sumardang tan nga agtartaray ah. Nabanugak on. Amukaw no asino tag porporos ka dagiti bunga ti silay maray. Asinaw? Dagiti tanod. Kaya't mo asawan karaman ni Kwarog dita. Wan! Ada ebidensyam. Kano nakitak iday dirabe ay? Napandaman nagpuros iti bunga ti silay. Kan amo maray. Plan-planuan damanan at iliwan dyan ay sa manukaw. Unay mateng. Imbijum kumaa. Saanan maray. Taday to'y matak ti video. Nakitak amin ang napasamak. Kan nangag ko amin ang naging narasaasan da. Kapitan! Anda. Nakaturog kan sa nangagmaw dagiti imbaga. Nangag ko. Nakakidam kamot ngamin anak kanganga. Inredep ko lat biit. Nangag ko dagiti impagbagam. Nangagmaw dya imbaga. Adagiti tanod maw tagtaktakaw iti manok kaw. Nangag ko. Kahit namnama ti dagos nga aksyon ko iti dayta abanag. Rombang lang, Kapitan. Kwarog! Kwarog! Pukaw ka, pukaw. Katawan dito'y ni Kwarog. Ay, butan niya. Sige. Agawit kan. Kaya masukatan dagiti natakaw kan ka. Darasam mo tati agmulay ti silay. Nagpudaw. Uray si kamat ah, Jeep. Darasam mat ah. Kasanungay no saan ngagtubo na gito inmulat ha. Nalawag dya imbaga ni Kapitan. Ano saan nga agtubo? Datakan o ti imula na. Anya? Ay, nasakan nga rin nataripatuan ta na imbag na gito inmulat ha. Una, Jeep. Yaw! Ayan nga, sukat ti manok kaw. Agtarakan kami pa'y kanaw kunan ni Uncle Kao. Tayin tundo madakal ta. Itadmin kan ka. May salaang matiin nalami ang manok mo, Nana Tuyang. Apay ngay alimamot ti sukat na. Rombang lang, tapno saan yun nga ulitan ti agalay ti saan nyo atarakan. Saan na talaga, Nana? Promise. Sana. Ay, Kwarog! Imbes asika ti mangidaulo iti nasaya at nga aramid kadagiti padam at anod, saan tasikamet ti mangidaulo iti kalukwan. Ala, tumpalin nyo ti promisyo,
Adi kay agalalan iti diyo ko kwa. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.